салом бинандагони азиз, дуруд ба ҳамаи шумо бори дигар ки ин фурсат моро ҳамроҳӣ мекунед ва чун ҳар вақта дар ҳамин вақту соат барномаи шарҳи бозии манзури шумост. имрӯз мо бо коршиноси футболи кишвар Субҳон Хоҷамов ки меҳмони барномаи моанд роҷеъ ба ду бозии мавқуфгузоштаи даври дуюм ва шашуми чемпионати мамлакат ҳарф мезанем ки қаблан шуморо ба студияи марказӣ хайра мақдам мегӯем. Истиқлол Барқчӣ ин ду дастае ки албатта дар бозии мавқуфгузоштаи хеш дар даври шашум сабқатро дирӯз анҷом додам ва ин вохӯрӣ ҳам ҷолибтар буд. Ман фикр мекунам пеш аз оне ки дар ин бора суҳбат кунем таваҷҷӯҳ кунем ба сюжаи навбатӣ ва баъдан дар ин доира суҳбатро бо коршинос Субҳон Хоҷамов идома медиҳем. бозии ҷолибу ибратбахши дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Барқчии шаҳри Ҳисор дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир гардид. ин сабқат бо бартарии бештари футболбозони шаҳри Душанбе сипарӣ гардид. Муҳаммадҷони Ҳасан як фурсати мусоидро барои капитани даста Фатҳулло Фатҳуллоев ба вуҷуд овард ва маҳсуб ин имкониятро бо муваффақона анҷом дод. ҷараёни вохӯрӣ нишон дод ки футболбозони шаҳри Душанбе нисбат ба дастаи ҳариф бартарии бештар доранд. ин буд ки баъд аз иҷрои зарбаи кунҷӣ Шеридин Бубоев бо сараш тӯбро вориди тури дарвозаи Барқчӣ намуд ва ҳисобро 2-0 кард. шогирдони Мубин Эргашев ҷараёни рақобатро кӯшиш мекарданд ки ҷолибу пуршиддат кунанд ва ҳамин буд ки баъд аз иҷрои зарбаи стандартӣ Ваҳдат Ҳанонов низ барои тағйир додани натиҷаи бозии мавқуфгузошта фурсат пайдо намуд. вале натиҷаи бозӣ ба нафъи дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе хотима ёфт ва футболбозони Барқчӣ бошанд аз ин дидор ҳам натавонистанд ки имтиёз ситонанд. Истиқлол выше классом команда, и каждый соперник хочет показать свою лучшую игру, и даже каждый игрок свои лучшие достоинства. Из-за этого такая игра получилась, что не уступали молодые игроки, где-то порой грубо играли. Но в целом, я думаю, игра была обоюдоострая, открытый был футбол. Истиқлол реализовал свои моменты, а Барқчӣ, к сожалению, нет. Ну, мне, честно говоря, игра вообще не понравилась. Почему? Потому что дело в том, что у нас 16-го сейчас очень серьезный матч. У нас 2-3 человека травму получили. И меня беспокоит уже какая игра. Судейство, надо что-то делать, меня беспокоит это. чун мушоҳида мекунем Субҳон ки Барқчӣ дар ҳамин рақобат бо дастаи Истиқлол бисёр як ҷозибият, ҷолибият ва ҳамон як тамоми самтеро бештар пеша карданд ки дар муқовимати Истиқлол як сабқати ҷолибро нишон диҳанд. ин аз ҳамон масъулияти худи футболбозон вобастагӣ бештар дошт ё аз нигоҳи шумо ки имрӯз ё умуман дар маҷмӯъ як омодагии худи сармураббӣ Мубин Эргашев ба ҷараёни ҳамин бозӣ ҷолибтар буд? Барқчӣ як дастаи гӯем ки ҷавон аст, хеле ҷавон ҳастанд ва дар ин даста ҳамаш гӯем ки 100% бачаҳои ҷавон ҳастанд ки дар ақаллан дар байни инҳо 2 нафар ё 3 нафаре ки бо маҳоратшон баландтар бозингар медоштанд. Ман фикр мекунам ки дар мавқеъшон ки ҳозир хеле ки мо медонем ки дар зинаи поён ҳастанд, дар ин зина намешуданд. аз сабабе ки дар ин даста ҳама ҷавон аст ва ба ҳамин нигоҳ накарда бо дастаи Истиқлол хеле бозии хуб, хеле бозии ҷолиб нишон доданд. агар ман фикр мекунам ки яке аз бозиҳои беҳтарине ки онҳо гузаронидаанд, яке аз бозиҳои беҳтарин ҳамин бозӣ ба ҳисоб меравад. мо мушоҳидат кардем ки бо дастаи Истиқлол ки пеш аз ин бозӣ онҳо дар ҷоми Осиё ки конфедератсияи Осиё иштирок карданд, дар сафар ба дастаи аҳал 1-0 пирӯз гаштанд ва дар як рӯҳияи боло ва як ҷисмонӣ хеле хуб тайёр буданд. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки Истиқлол ба дастаи Барқчӣ ғалаба кард.
و همین فرصت ها رو بار دیگر از کارگردان خواهش میکنه که منظوری ما کنن همین لحظه‌ای که رامین جلیلوف چون اینجا افتید و بعدا همون یک فرصتی خیلی مساعد فوتبال بازان برقچی رو که خیلی در مبارزه به توجه میکنیم بار دیگر با همین حالتایی که امیر بیگ جورابویف هم با قاعده ویران کنی رو داد و پیش از این یک فرصتی بود که دسته برقچی میتوانست که حتی با همون دروازه‌بان ستوشیچ نیکول یک به یک برآید و فرصت های گلزنی بیشتر بودن. یعنی اینجا هم اگر ما چون توجه میکنیم فشارها از هر دو جانب زیادتر بود، یعنی قاعده ویرانکنی هم بیشتر. انا این فرصتی که باز یک بار دیگر هم کارگردان ما رو خوب پیخست کردن و در دایره همون نظام و ترتیب و فشارهای بیشتری دسته ها چی نظر دارید؟ همین لحظه هایی که بسیار هم ببینید که اینجا هم قصدن از جریانی بود. نه وزی در چطوری که ما دیدیم امکاناتی بهتره که ما چون بیان کردیم در همین فرصت البته ستوچیچ از موقعش دورتر بود. اینجا هم باز یک بار دیگه میگم جوان هستند، مهارتشون به نمیرسد. بر اینها وقت لازم است. ممکن که در بازی‌ها مینبدایی که میبیاید، بازی‌ها که مینبدا میکنن، آنها از همین خلاصه میگیرن، خلاصه میبرن و با بازی همون خطاگی که کردن همون خطاگی رو دیگه تکرار نمیکنن و در آینده بازی خوب نشون میدن و از همین امکاناتایی که اوضاع امین داشتند من فکر میکنم که باید استفاده برن و فشار بیشتر بود. من فکر میکنم اینجا هم یک مبارزه پرشدت بود از هر دو جانب. در ابتدا هم نورالدین همراقلوف رو اینجا کمی آسیب دادن و بعدا هم محمد جانی حسن در مقابل با فوتبال بازانی جوانی برقچی اینجا هم مبارزه برد. یعنی امروز هم هر دو دسته یک بسیار با یک مسئولیت مبارزه بردن به خاطر مظفریت. من فکر میکنم بعد از نشست مطبوعاتی که اینجا هم رحمت الله فضایلوف و همچنین محسن محمدیوف اطلاع دادن بسیار از جریان زیست صورت گرفتن رقابت میان هر دو دسته اظهار نگرانی کردن. محسن محمدیوف شما با این فکر هستید؟ هر یک مربی میخواهد که دستش به یگان جسمانی یعنی آسیب جسمانی از میدان برآید و غالب برآید. لیکن این فوتبال است. فوتبال چخیلی که ما میدونیم که این بازی یعنی رقابت است، یعنی کانتاکت میگویند، به هم برخورد است. برای همین ما میخواهیم نمیخواهیم همین برخورد به میان میآید و آسیب هم از این دور نیست. برای همین همه مربی میخواهد که بازیگراش همه وقت جسمانی هم آسیب ندیده باشد. لیکن این فوتبال است. یک بار دیگه من میگم که از این ما گریخته نمیتوانیم. ما میخواهیم نمیخواهیم با این روبرو میشویم. و در مورد کمبیناسیون جالبی فوتبال بازان استقلال چی نظر دارید در گل اول که بسیار هم جالبیت بود اینجا؟ من فکر میکنم فتح‌الله هم یک مساعد فرصتی که محمد جانی حسن یک پرتافتی را انجام داد، کارگردان این فرصت اگر ما را احساس کنند به همون گل اول توجه میکردن که در ابتدا این لکه گل دسته برقچی است و ابتدا از همون یک لحظه که خیلی هم سازگار بود. بعد ان همین مبارزه هایی که لکه دروازه‌بان برقچی همچنین فرصت ها رو رفع کرد و بعدا دسته استقلال یک کمبیناسیون جالب رو نشان داد که بسیار هم موافق بود. فتح‌الله یک امکانات خوب رو هم ثمره بخش استفاده کرد. اگر کمی دیگر نزدیک به همون موقع میشد درست‌تر بود. اینجا هم اکنون هم فشارها مبارزه هایی که پیوسته از هر دو جانب حتی به نظر می رسید، هم از جانب فوتبال بازان استقلال و هم از جانب بازیگران. ببینید که حتی در این حالت هم یک فرصتی که امیر بیگ جورابوی قریب یک فشار هم آورد. اما اینجا مبارزه چون بیان کردیم احسان پنجشنبه هم رقابت کرد و در رفت همین سبقت پیوسته تلاش و مبارزه ها بیشتر به نظر می رسید. با گل اول چون توجه کنیم بسیار یک جالبیت یک ببینید این فرصت مساعد رو اینجا هم فتح‌الله آن همین لحظه رو هم خوب یک کسبیت بلند خشک رو بار دیگر نشان داد. بله در اینجا کاری سرمربی دست سرمربی معلوم است که در وقتی که در اینجا خطاگی محافظتگران برقچی رو دادک برای که در نیمه خود با این در این خطاگی که دغلونه رو دادن ممکن نیست، برای که دروازه خود نزدیک است. وقتی که در اینجا خطا میکنی حریف یعنی توپ رو
ба худ гирифта метавонад зарба занад, барои ки дарвоза хеле қариб аст. ва ман фикр мекунам ки аз рӯи ин сармураббӣ кор кардааст дар тамринҳои худ ва яке аз меваҳое ки амуд меҳнатое ки кардааст мана ба гол табдил ёфт. اینجا هم یک اشتباهی همون جوانان خط دفاع بود. بله با این همین فرصت بسیار آسان و عادی برایشان دست داد. بله آنها مجبور کردند که حمله‌گرای استقلال مجبور کردند که آنها حمایتگرای برقچی با خطاگی رو دیدند. اکنون توجه میکنیم به گل دوم حالا فرصت داریم که باز هم فتح‌الله باز در همون نقطه کنجی پیدا گردید و چون ضربه کنجی زد که در این مورد هم شریدین بابایف با سرش توپ رو برید توری دروازه کرد. اشتباهی дарвозабон ман фикр мекунам, барое ки ӯ вақте ки бар мубориза ба тӯб мебарад дар ҷаримагоҳи худ ҳатто мавқеаш ҳам ба фикрам нодуруст буд инҷо ки чун ишора кардем аллакай аз каме дуртар буд аз назди дарвозаи худ ва инҷо ҳам мавқеи дарвозабон ман на фақат дар инҷо дарвозабонро иштибоҳи дарвозабонро гуфтани ҳастам, инҷо ҳам ҳимоятгарон ҳам ба хатогӣ роҳ доданд. вақте ки дарвозабон яъне мубориза мебарад, онҳо бояд пеши роҳи ҳамлагарон ҳам бояд ақаллан бояд гиранд ки дарвозабон озод ба ҳамин тӯб соҳиб гардад. ташаккур. албатта ҳомидҷон исоқов чун баён кардем дар ин мавриде ки акнун чун иштибоҳ кард ва аз дифоъгароне ки дар ин самт ҳам бояд бештар эътибор медоданд ва муқовимат муборизаро бо футболбозони истиқлол бештар мекарданд. бале و بیاد برگردیم به همون یک لحظه که شاگردان مبین ارگشف هم موفق شدند. بسیار یک کسبیت بلند من فکر میکنم بیاد از حالت استانداردی که چگونه ضربه زده شد و بعداً هم با سر ببینید. حالا ببینید انا همین لحظه که خیلی هم سازگار مساعد بود و کنون دسته برقچی هم وحدت حنانوف در دقیقه 64 توانست که نتیجه رو تغییر دهد. ببینید خیلی از فاصله دور این غیر چشم داشت به وقوع پیوست یا از همون تمرین های پیوسته مبین ارگش از نگاه شما؟ من فکر میکنم که به تمرین این چیزا عملی نمیشن. برای که گل‌های بیشتری گل‌ها از استاندارد دست شدن عذر میزنن. از برای همین هم در تمرین ها بسیارتر مربی‌ها با استاندارد اهمیت کلان میدهند. برای که گلزنی از استاندارد من فکر میکنم که آسان‌تر است. برای که حوزه همه دستا میتوانند فوتبال رو آموختن، فوتبال بازی کردن میتوانند، آنها میتوانند پوزیشنی یعنی با حمایت گذارن یا که بر هجوم. برای همین هم استاندارد یک چیزی خیلی خوب است. از همین من فکر میکنم که چند قای که علاج ماکسیمالی باشد همون رو استفاده بردن لازم است. و در همین حالت ما از سه توپی که در همین بازی واردی دروازه شده است، از همین ما باز یک بار دیگه مشاهده کردیم که دو تاش از استاندارد زدن. بله، انا این فرصتی که خیلی بهتر بود و در مبارزه با دسته استقلال خیر با استثنای اون مشکلی هایی که روبرو گردیدن حتی یک گل جوابی زدن هم برایشون این هم موفقیت است من فکر میکنم. بله. بازی موقع گذاشته دور دوم در ناحیه رودکی میان دسته‌های کوکتاش و خوجان برگزار گردید و البته نظر مردم هم خیلی نیک است برای به میدان آمدن این باشگاه در لیگ عالی فوتبال کشور. کوکتاش رو در نظر داریم که اینجا هم تعداد مخلصان در ورزشگاه خیلی زیاد بودن و اکنون توجه میکنیم به سوژه نوبتی که چگونه فوتبالبازان کوکتاش و خوجند در دوری موقوف گذاشته مبارزه بردند. ضربه حالا بازیگران دستای خوجند
راستی که سبب این رو ما با بازیگران ما چخیلی که ما کدوم تاکتیک را گرفتیم اما تاکتیک را این رو اجرا نکردن این یک دویمش که خیلی بازیگری چخیلی که دروازه ببینید یا شما چخیلی که میدونید با اودین کمی جراحت دارد بازی کردن نتونست خیلی فوتبال است ما همین قدر ما مخلصار نارنج رفتن همینش کمک این فوتبال است در نزد مخلصان شما خود رو نشان داد نتونستیم حرکت میکنیم کار میکنیم بازی آینده همش پیش ده فکری من که همش پیش ده مخلصان رو شاد میکنیم از طرف دیگر دیدیم که بازی برابر بود ولی حالتهای استانداردی رو خوجند خوب استفاده برد شما آیا ندیده بودید بازی خوجند رو که چنین حالتها رو استفاده خوب میبرند ما دیده بودیم این چخیلی که یکم استاندارد بود این آبی دروازه‌بان است هیچ کار میکنیم هیچ گپ ندارد کار میکنیم بچه یاش هیچ گپ در آینده داره این رفتار شدن در کار نیست بچه شکستن در کار نیست کار کردن در کار کاتیبا هیچ گپ ندارد کار میکنیم گفتم ممکن است که شما لحظه های استانداردی رو خیلی خوب استفاده میبرید بله ما در تمرین برای امید خیلی حالات بسیار در تمرین کار میکنیم امروز خودتون وای بدید که شاید بود که 2 تا گل از حالت استانداردی زده شد از بازی بچه‌ها شما قانعانه هستید البته بله برای که امروز دسته ما اون صنف که ما پیش بازی دادیم قریبی که همش رو اجرا کردیم از اول بازی تا آخر در تاکتیک کنتر اتاک اجرا کردیم نتیجه خودش رو دادم اینک مرحله اولی چمپیون تاجیکستان به انجام میرسد و شما لکه بازی‌ها با همه دسته‌ها خیلی واقعی گذروندید برای شما سطح دسته‌های تاجیکستان چگونه است با فکرم این سال سطح دسته‌های تاجیکستان در لیگ اولی همشون کم پرقوت شدگی برای که بسیار بازی بینیم بسیار دسته خیلی خوب برآمد کرده رقیب یکدیگر بازی خوب بشه میتونن با فکرم همه دسته امسال کم بیش پرقوت مقصدشون همشون که در بجای از یکم تا 3 جای سزاوار شون مشاهده کردیم که البته قسم اول با برتری با افضلی دسته خوجند سپری گردید اگر ما با یک سمت بیشتر چون بختیار چاریف هم از حالت استانداردی فرصت را خوب استفاده کرد و اینجا هم نبودن دروازه‌بان اساسی دسته کوکتاش به این باعث گردید از نگاه شما یا من اشتباهی خط دفاعی دسته کوکتاش برای موفقیت خوجند من چی گفتنی هستم دسته کوکتاش در لیگ اولی یکم سال که اشتراک کرده است من فکر میکنم که خیلی بازی خوب نشان داده است در این دسته بازیگرای نقص با تجربه دعوت کرده شده است از همین سبب باز من میگویم که دست مربی در اینجا معلوم است آنها را سرجم با یک سمت یک فکری گویم که یک خیلی اون چیزی که مربی فکر میکند اون چیزی که مربی میخواهد همون چیز رو در میدان آنها من فکر میکنم که نشان داده ایستادند و در این گلی که با دروازه خود آنها سر دادن از دسته خوجند من فکر میکنم که در اینجا اشتباهی دروازه‌بان بود یعنی موقع خود رو گم کرد یعنی جای خود رو در جای لازم که اون باید میستاد در اونجا نبود و باید یه بار دیگه ما میبینیم چون فرهاد طاهری رو افتید خواهش میکنم این فرصت رو نشون میدادن بله این حالتی که چون توجه کردیم فرهاد طاهری رو چون افتانیدن بله از حالت استانداردی بختیار چاریف چگونه استفاده میکند حالا که میتوانست که در اینجا بله دست خود رو با تو رسانده باید توپ رو از بالا چوبی دروازه میگذروند ما اگر گوییم که یک حالتی که دروازه‌بان وقتی که پرید و با توپ نرسید این دیگر گپ است وقتی که میبیند دروازه‌بان توپ وارد دروازه شده است و دستش رو میگیرد از این تماما چیزی نادرست است من فکر میکنم که بسیار مربیای تعجب آور هم هست بیاد توجه میکنیم به این حالت که واقعا هم دروازه‌بان بله حتی سمت حرکتی تو رو خوب احساس کرد دست رو برداشت و دست خود رو گرفت بله من فکر میکنم که در اینجا وقتی که پرید جهیش کرد
ба замин фаромаданашро фикр кард ки мабодо сер набинад, бале ба паҳлучӯпи дарвоза барнахӯрад. чорев ҳам бисёр дар иҷрои зарбаҳои стандартии дастаи хуҷанд як нақши хеле калидӣ дорад ва акун таваҷҷӯҳ мекунем ба голи ҷавобии дастаи Коктош ки дар як фурсати созгор ҳам хеле бо зарбаи қавӣ инҷо ҳам боз Шоҳназар Назаров дар дақиқаи 28 барои мухлисонаш нишоту шодӣ овард ва бибинед ки аллакай ситоди мураббиён ва дар маҷмӯъ имрӯз ин дастаи навтавлиде ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунад фикр мекунам дар муқобил бо дастаҳои соҳибтаҷриба ин ҳам як хеле маҳорат ва малакаи хуби онҳоро нишон медиҳад. бале хуҷанд хеле тарихи қадим дорад, яъне чанд соле ки дар чемпионати Тоҷикистон вуҷуд дорад. Дастаи хуҷанд дар лигаи олӣ бозӣ карда истодааст ва дар ин даста бозингарони хеле хуб ҳам гӯем ки ҳам ҷавон ҳам пуртаҷриба якҷо ҳастанд ва як фикру як дил ҳастанд. боз баъд аз омадани ба даста мураббии Нумон Юсупов ман дар ҳамуд аз пешина дастат ду тағйирот илова кард, яъне ба даста Ҳасан Рустамовро ва Бахтиёр Чориевро даъват кард ки инҳо беҳад хати дифоъ ва хати нимуҳофизат. бале дар гирди ҳамин гуна бозингарон мураббӣ дастаи худро ҷалб кардааст. ташаккури зиёд, саломат бошед. Ҷаҳонгир Эргашев ҳамлагаре ки боз инҷо ҳам голи дуюми дастаи хуҷандро ба самар расонид. Дар ин маврид ҳам дигар ман фикр мекунам ҷои гуфтугӯ нест, чунки Ҷаҳонгир албатта дар ин самт ҳам нақшаш хеле арзанда аст, маҳорати ҷолиби худро нишон дода тавонист ва дар фарҷом Хуршед Бегназаров бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон голи охирин ки Хуршед Бегназаров чӣ гуна дар дақиқаи 50 натиҷаро тағйир дод ки ин то андозае албатта худи соҳибони майдонро нигарон кунанда буд амалаш. Ин ҳамлаи Ҷаҳонгир ба гол анҷом ёфт ва баъди инам голи охирине ки футболбозони хуҷанд ба дарвозаи Коктош задан ана ҳамин фурсат бале аз ҳолати ин голи Ҷаҳонгир Эргашев буд ки аллакай дар ин ҷарем ду голи дастаи хуҷанд ҳам аз ҳолати стандартӣ зада шуд. бале ва голи охиринро ҳоло аз коргардон Фирӯз Бахтибеков хоҳиш мекунем ки баъди муваффақияти Ҷаҳонгир Эргашев ин ҳамлагар ва чун нақши Ҳасан Рустамов ва Бахтиёр Чориевро шумо дар ҳар як бозӣ ки қайд кардед воқеан ҳамчунин ҳаст. албатта дар майдон ҳамон нафарони таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин фурсат, ба ҳамин голи сеюме ки хеле ҳам аз ҳолати стандартӣ зада шуд ва инҷо ҳам Хуршед Бегназаров як ҷаҳиши ҷолибро анҷом дод. Инҷо ҳам боз бештар бабинед. бале ман дар ин ҷо дарвозабонро ягон иштибоҳашро намебинам. ки мақсад камтар коргардон дур навор гирифтагиянд. аз ҳамин сабаб ман гуфтанӣ ҳастам ки дар ин ҷо бояд ҳимоятгарон, нимҳимоятгарон, касе ки дар ҳамон стандарт дар дохили ҳамин ҷаримагоҳ буданд набояд то ҳамин ҳолатро ки Бегназаров озод зарба бо сараш кунад намонанд. боз Бахтиёр Чориев бале туп вориди дарвоза мешавад, куҷо меравад дигар. аз ҳамин сабаб буд нигоҳ кунед ки он хеле дур аст масофа, як мумкин ки 14-15 метр бошад. яъне илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. бале дар ин нигоҳ кунед бубинед дар паси худ 7 нафар муқобили 2 нафар дигарон фориғ. бубинед дар ин ҷо аллакай мавқеи худро ҳам дақиқ ишғол накарданд, ҳатто муқовимат мубориза ҳам набурданд. бин таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар шумо як бор бозингари рақами 4ро нигоҳ кунед. бозингари рақами 4ро нигоҳ кунед, мана дасташро боло мекунад, поён мекунад. вақти ҳамон лаҳзаро як бор такрорӣ монед. вақте ки бозингар нигоҳ кунед, бозингари ҳамон аст. бозингар меравад ба самти туп, ӯ меистад. бале баъд дасташро боло мекунад, рафт, туп вориди дарвоза шуд. пеш аз ҳамин кор бояд ҳамон дар пеши худ бояд нигоҳ медошт ва дар ҳамин ҳолат ҳамин лаҳза ба вуҷуд намеояд. бале ин ҷо албатта муқобилияти бештари футболбозони дастаи Коктош лозим буд ки чунин нашуд. бале аз ҳамин ҳолати хуби мусоид барои дастаи хуҷанд имкон доданд ки голи сеюмро занад. иштибоҳҳо хеле зиёд аст. ман фикр мекунам дар
бошгоҳи футболи Куктош дар ҳамин самт ҳам алиҷон турдиназаров баён карданд ки албатта камбудиҳо хеле зиёданд ки ба даври баъдӣ албатта мо бояд ҷиҳати рафъи ин мушкилиҳо камари ҳиммат бандем ва Хуҷанд акнун аз як давр ба даври дигар беҳтару ҷолибтар бозӣ мекунад, яъне эстафетаи муваффақиятро мехоҳад ки дар мавсими имсолаи футболи кишвар ҳам боз бо муваффақона идома диҳад. Баъд ин давр албатта мо ҳоло фурсат дорем, боз хоҳиш мекунем аз коргардон таваҷҷӯҳ кунанд ба ҷадвали чемпионати мамлакат ки мавқеи дастаҳо ҳам на чандон фарқ кунанда аст ва ҳамоно Хуҷанд бо ҳамон таносуби туп дар зинаи аввал боқӣ монд. бале Истиқлол ҳам бо аз ҳама дастае ки камтар гол сар додааст, ин Истиқлол аст. 106 Николаро ҳунарашро бори дигар исбот месозад. на фақат 106 барои ки муҳофизатгарон атроди фогарон дар инҷо нақши калидӣ доранд. вақте ки муҳофизатгарон мо дидем агар чунин ранги Куктош агар муҳофизатгарон дар мухал бозӣ кунанд ин дар инҷо 106 ҳам ёрдам намекунад. ба монанди оне ки Ваҳдат Ҳанонов як фурсати созгора бубинед. Бале. Ва Хатлон бинед ки як дастае ки албатта бисёр ҳолаташ дар даврҳои аввалу дуввуму сеюм хеле нигаронкунанда буд. Аллакай мавқеаш дар зинаи сеюм аст. Куктош дар мақоми чаҳорум. Клуби марказии варзиши Артиш дар ибтидо хеле бозиро хуб шурӯъ кард, аммо инҷо ҳам боз ба ҳамон мақсад ва ҳадафе ки роҳбарият ва ситоди мураббиён доранд ҳоло ҳам амалӣ намегардад ва ҳамчунин Регартадазе ки 7 кара чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ин бошгоҳе ки хеле бояд касбияташ ҳам боло бошад. Паншеру Барқчӣ дар зинаи охиринанд ва Барқчӣ ки як имтиёз дорад, танҳо як вохӯриро мусовӣ анҷом додааст, дигар дар ҳамаи бозиҳо дар 6 вохӯрии дигар ноком ба шикаст рӯбарӯ шудааст. Инҷо ҳам ҳолати хеле ногувор дорад. Акнун то ба даврҳои баъдӣ чун марҳилаи дуюми чемпионати мамлакат оғоз гардид ва барои тағйир ёфтани мавқеи дастаҳо албатта инҷои шубҳа ҳам нест, чунки вақт ҳамаро нишон медиҳад дар даври баъдӣ бозиҳо чун сурат гирифтанд. Албатта боз инҷо мо тағйиротро хоҳем дид. Таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло ба даври ҳаштум ки рӯзҳои 12 ва 13 май баргузор мегарданд ва ҳар фарде ки меҳмони барномаи мост дар хотима ҳам як фурсат, як лаҳзаи хеле ҷолиб. Аммо шумо дирӯз дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи ҷоми раис шаҳр иттилоъ додед, баён кардед ки танҳо ба хотире мо албатта метавонем ҳамкориро қавӣ кунем, бештар кунем ки шумо ҳамин пешниҳоди моро қабул кунед, яъне пешгӯии бозиҳои дар пешизодаи ҳар як давро. Ҳам шумо ва ҳам Эраҷ ин гуфтаҳои шуморо албатта мо мехоҳем ки ба инобат гирем, аммо инҷо акнун фурсате аст ки бинанда ҳам худ мехоҳад ки назари коршиносро фаҳмад. Куктош Барқчӣ ман барои мухлисони Куктош ва Барқчӣ, тамоми мухлисоне ки бисёре эътироз мекунанд, баъд аз эътироз мекунанд, барои мухлисон гуфтанӣ ҳастанд ки мо назари худро мегӯем ва вақте ки мебинем ки даста дар кадом ҳолат аст ва чӣ хел бозӣ дорад дар мавсим бозӣ дорад, аз ҳамон ҳисоб мо хулосагирӣ мекунем ва фикри андешаи худро ба ҳамин ман фикр мекунам онҳо ҳам ҳақ надоранд ки ба шумо эрод гиранд. ҳар як фард метавонад ки инҷо фикрашро комилан баён созад. Куктош Барқчӣ ман фикр дорам ки бозии мусовӣ анҷом мешавад. Сабаби Барқчӣ ҷавон ҳастанд, мумкин ки ғалаба ҳам кунанд. Як камтарак гӯем ки дар инҷо вай аст. Барқчӣ тамоми машғулиятҳои худро, тамоми бозии худро дар майдони сунӣ мегузаронад ва ин бозӣ дар майдони гӯем ки натуралӣ, яъне алафи табиӣ. аз ҳамин сабаб дар ин майдон бозӣ кардан камтарак душвортар мешавад барои Барқчӣ. бозӣ ба ҳамин нигоҳ накарда мусовӣ анҷом медиҳад. бо гол ё бе гол инро гуфтан душвор аст. ман фикр мекунам ки мусовӣ анҷом. Ташаккур. Паншер Хуҷанд ман дастаи Паншер агар хато накунем дар даври якум дар сафар ба дастаи Хуҷанд бозӣ кард ва дар бозии охирини марҳилаи аввал 4-0 мағлуб гашт ва ин аз ин ягон ситонидани қасд дар гумон аст дар Моҳаммед Ҷалолиддин Балхи. бале мумкин ва ягон вай нест ки гӯем ки Хуҷанд боз ҳам дар сафар метавонад ғалаба кунад. На, ман бозии Паншерро дар майдони худ
дидам шоҳиди бозии Паншер будам ва дар майдони худ дар назди мухлисони худ хеле бозии хуб нишон медиҳанд ва ман фикр мекунам ки Хуҷанд дар ин бозӣ ба имтиёз ситонида наметавонад. На, ман фикр мекунам ки Паншер ин бозиро ё бо фоидаи худ ё ки мусовӣ анҷом медиҳад. Ду фикр, ё ғалаба ё мусовӣ. Ба бохт рӯбарӯ нахоҳад шуд. Хатлон регартада аст. Акнун Хатлон ки дар шаҳри Турсунзода зафар ёфт дар даври охирини марҳилаи аввал дар муқобил бо регартада аст. Акнун бозии худро дар даври аввали марҳилаи дуюм ҳам дар майдони худ баргузор мекунанд. Аммо фикр мекунам на дар майдони худ дар шаҳри Кӯлоб албатта ҳоло вазъи варзишгоҳи Пахтакор мусоид нест барои баргузории мусобиқаҳо. Фикр мекунам ки ин бозиҳо ҳам дар майдонҳои дигар баргузор мешаванд. Дар ин ҷо ман фикр дорам ки Регартадас дар майдони худ аз дастаи Хатлон мағлуб шуда бошад. Дар сафар ман фикр мекунам чунин намешавад. Бозиро ё мусовӣ ё ба анҷоми худ ба фоидаи худ ба манфиати худ анҷом медиҳад. бисёр як сирре буд ниҳонӣ ки шумо албатта шумораи голҳо умуман дар маҷмӯъ натиҷаро баён накардед ва дар маъмул як ишорае буд ки албатта мусовии ду бошгоҳ ва ҳатто ҳамон Паншеру Хуҷанд ҳам ё мусовӣ ё ғалабаи Паншер. Ташаккур барои суҳбататон. Саломат бошед ва албатта 17 сол дар майдон футбол бозӣ кардан эҳсоси ҳар як бозингаро шумо ҳис мекунед. Яъне дар маҷмӯъ имрӯз чун таваҷҷӯҳ мекунем коршиносон ҳам хеле хуб мефаҳманд ки албатта ин амал ба чӣ пай анҷом меёбад, ин ҳаракат чӣ гуна сомон меёбад ва иллат дар чист ва дарвозабон ва дар маҷмӯъ кулли ин амале ки ҳар як нафар соҳаи худро беҳтару хубтар медонад. Ва ман итминон дорам ки ҳамин андеша ва нақшаҳое ки инҷо баён кардам, фикрҳое ки коршинос Субҳон Хоҷамов баён карданд, ман ба андеша фикри ишон ҳам аксаран розӣ будам метавонам ва бигзор вақт ҳамаро нишон диҳад. ва дар хотима барои ташрифатон бори дигар ташаккур мегӯем. Саломат бошед. дӯстони азиз, албатта даври баъди, даври ҳаштум рӯзҳои 12 ва 13 май баргузор мегардад ва Истиқлол ки як марҳилаи ҳассосу ҳалталаб ин бошгоҳи маъруфи футболи моро дар пеш аст дар ин давр озод ва баъдан бозии мавқӯфгузоштаи худро дар доираи мусобиқоти Лигаи олии футболи кишвар доир хоҳад намуд. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур мегӯем. Саломат бошед то ба дидори дигар. хайр.